Babare mnonga iwo wagmanitwe aha programu ya sisimuka kurgashahe mwe mpaka negishaha kanza kuhenderera hasha ishatu ndio mwabahereza ba programu eji ndicho butungi charity iwo warga kutwegitaho kandi washanga twahika kashonshore cyako kutaya isaba jenyi bitabo rukurebaha kandi abanabashaho koko kureba ebajwire kandi baturetere ntanda mpango mnonga eremwe migishe ya buri yomwe iwo wagwiro kwe kare ubune shonga zaka sente ningo bona facilities kuzahare ningo be wasike kacweka ka sente takakizezo kwenda objango katungo kushemezebwa abwendwara ezwe zimurwire zitari zimwe na zimwe hata baryaha okubasa kuretera amakuru marungi nyina ngo shitamo ikikane abo kwezi nenshonga nkuru amagara ngacira magana watungo wisha kutambira amagara ruyare oine kumuhurikiriza ukabonaho kwatara nyine Dr. Edgar Atwine hamwe na Dr. Bob Baine kandi no baturetere ntanda tinkwenda ngumba sibyeho abukanyona nagambire narhire hatereka tubacire batandikireho batushoborere no bahi kandi nano muco gubaturetera no guha Dr. Edgar nabacira banze yajora nito twakira kandi tubaramusya mwe n'abaryokwe abaturikize kampamyenti akasheshe kaba karungi so amazina nubanyeta Dr. Twinedga nanye nabakira kandi niwe nibanyeta Dr. Elson Bob Baino Mujuni. Okay. Hey. Twabakira buzima. Mbwenu mwijankabahi then na nentande imwe aturetera standsiraho. So twija nturgum kitongore nashe cyabashawa beterine abakushemeza abamukweta ba surgeons. Nturgum kitongore cha Association of Surgeons of Uganda echi abinja cyumukumanya kasawu kandi mu president witno bamweta Professor Garukande nakora murago kandi agaruka makora na Makerere University kandi entande itu abaretera neyo kushemeza ubwo kwabusha umuri yankore sub region and kandi chinde chamani tukujya ngo ngumburundu gwo kubanza okujya ngo organizing a campus mu regions nyinjo mu Uganda so far to organizing campus ya Vernitano kuruganta tanduka kubaho so yabirangereka tukabaho kuruga 1987 rukumo rwenda sinana mushanjo okay kana zirwe ndeke kubijabiriza okay yes omwami Dr. Bob kabenisha bangu otutangaze kozi yanyu yo kugira ngo mukore okwegitoku ayo ekaberyeha then tubone tuzaharye cyo cyenyine kimwaturetererizo. Okay, kozi yitu yaturetire twagira ngo tweterane hamwe no kugira ngo tukabasa gumantumanyana kimwe kandi n'ikindi tukabasa gumantugezaho twashara mu kugira ubuherezo butwahereza kibase kutwanguhira ahabo kuba mwaba mutatine ubwiro bwinji buri umwe nanakoreki kuko twabatura hamwe nikitwanguhira kugira ngo twagira ngo tureka tuze kugira iki twakora nka hato kutwizire ankori tuze kuyamba abantu bita ba ankori nikitwanguhira kugira ngo twete Edgar twete Bobu twete Ndoijo twete Professor Garukando go mwahura no bagamba mukama witu aije ankore ubuherezo butwire Kampala aburetire n'abankore nabo base kubumanya abase kubutunga bashemererwe muri abanyankore bubuka bishi nga nimwe natayayise iki cyabaho kugira ngo abantu bitu no bagambura inyankore mwene tuje n'abantu bakubasa kubagambire bakura kibanguhire. Okay. Yes. Mbwenu entanda neha umwami Edgar nahura muri surgeons ningashi abarukushemeza. Yes. Hatwogamba kushemeza wagamba ankore region that nyebuza n'iki nyine kimwe n'umuturetera. So turi yakuretera abawutuza bitu narishimwe n'abaryuma ankore sub region tubaretera ubuhereza ubukushemeza. Okushemeza nchibana chimayisa ngo ineyonka za hania ineyonka kizimbo munda ineyomwe ncho yona woragira umushawo wena akakujya ngo yitaga kushemezwa nchibana tukuretera ubuherezo bukani no bwabusha maybe kinyi no kutangaza abaturikize no kujya ngo nko kunana bagambire ntukira ku holding camps every year
buri mwaka tuba twine kampu eyahwire kererango sub-region tukaturira hater RCT so tukashemeza abantu 200 kandi tukareba abantu 15 so echo nchubanchi manyisa ngo ubuherezo bwitu ngo ku Dr. Bob yayabagambire ubuherezo bwitu ntubukora nka gechitongore nka ba surgeon kandi umbwire butarwa hari Dr. Bob nakuba natugambira districts turaye turumu kandi na health centers turaye turumu kandi nyino kumanyisa abantu bitu ngwito ntukora na government tutuje twenka kugira ngo tukuba tuyina marwara gitaga private agukora apana tuzakuba turi mu marwara ga government agutora abagambira umbwire butarwa hari kandi tuzakongera tubagambire na services tuzitorent tubashemeza konka just to kubatangariza tuzakuba tushemeza uburwire ubushemezwa ba general surgeons atabona woyine za hania woyine kizimbo munda oyina amabaro mundure bakabikira nozubikira to kushesha yes kandi n'ikindi naba bina amagufa ga cyamere nabwo tuzakuba tugakoraho tuzakuba tukorana aba doctor abo mumero aba ear nose and throat woyine obuzubo mukutu oyine obuzubo mukumera oyine aba kugira ngo bineza tonsiruzi zikazimba tabakwisya mwije za tensozi dene kindi woyine kizimba mu ibere abe bizimba mu mabere nabuntu za kubantu bakoraho ka Dr. Bob ku yabagambire washanga to uryo mushija to kusheshaje bakakugira ngo prostate kazimbe kahaga narishe ino mu burwire nabuntu za kubantu bakoraho abana bazirwe bine bukundi ezo tukweta ambrai ko hani yo mu rurimi urushaho washanga no hago mu tukweta ingwino region narishe kibakweta hania cyabinje kibakumanyanka hania na nabo mutwe tuza kubantu bashemeza na naba misho yes washanga ikweta neurosurgery oyino mu kizimbo mu mutwe oyine kanso mu mutwe kireti mbara abashaho bariyo betebekanise nawe nibo kuyamba tena naba bana baba hydrocephalus abebyo bahanga barete tegerize abashaka bakugu bariyo ankore tushemiye kutwara mu gishogo kurebuka ngo ibintu bibone bitubire bituteganise ibyamani twabereta hasigare ubucyo butora hasigare nabwe kandi nabwe bukagira kubwayamba rena bagurusi bitwarwireza shukari barwireza pressure they think manye byo hinde mu cyumvuza ko bikwataho ineni case hati nkomshaho edigo kuya yatugambire ito turi abashaka bakushomeza ibintu bikwatirine na ibizimba ibitina kakwate na abarwire shukari na pressure na nebindi nekindi abine ibina kakwate na abacyara inenda yine kizibu kazi yino kubabire hate bitibyitu ibyo abashaka bakushemeza abacyara turi abashaho abakushemeza ibintu byaburije bindi byone circumcision nayo nje baruru na circumcision mwiji akwaboje baryo kunabo bine kwa circumcision oyina kana kazarwo muhengere gukushesha guri ahayigusheme kubaguri oyina mwana kazarwo ibondo rifumukira amaragari ya heru oyina mwana kazarwa munwa gukashatuka bona mu barete okay yes mbona hata mutugambire myanya imukwisha kuba murumu na nobwire na nesha hestora akwate tanke kwete bikanasa kurgebera abiri na bibiri kwikebero abiri na mushanu ntwija kuba turi umuri ankore sub-region abashaho bita bakugubona mu Uganda bona beterine hamwe ejini nyekundire kumugamba ankore sub-region mumanyisa kinaki aha hata noreba twine ankore twine Kigezi twine bundi bujana turatebe kuri so amarwara turabe turi mu ngaga twaza mbarara ntwija kuba turi imbarara hospital aharifara ebyo byamane ibi bitwagambe bikansa yo mutwe abana bakare azimbiri bondo amaraga kazarwa gari ahere ibintu tusa kubanza bikorra twarugaho tujya kuba turugwizwera atahambara mza kwa muruhoro nakuki ebyo biro byona kampuni ija kuberho ebiro bitano ahumkwizira ko muri byo binimbashaka agamarwaro gona gari ankore sub-region nikaza kubana gakora buri zobe bibyo bitano okay abo kugira ngo tu expecting akutunga abantu benji tukagira ngo hata hantu batuhoye birebe hantu batuhoye so abashaho ne benji ngo kutwagamba bona beterine ninyekundire mushaho yayihereza yo weekend tutakaba fisa busha yes
ntuza kuba turi mu Rwampara ntujya kuba turi Kinono Health Center 4 tujya kuba turi Mwizi twaza Isingiro tujya kuba turi Rugaga tujya kuba turi Kabuyanda twaza Ntungamo tujya kuba turi Itojo tujya kuba turi Kitwe tujya kuba turi Nijanye tujya kuba turi Shaka Hospital tujya kuba turi KIU tujya kuba turi Rugazi tujya kuba turi Mitoma tujya kuba turi Ibanda Kagongo tujya kuba turi Ruhoko so amarwaro go nago mu Ankole sub region na Munonga Health Center Force we are targeting them twenda ngo tube turiyo ayibiye bintu byagumireyo abashabo bakabura kubishemeza bikajundirayo ko abantu bakabura sente abashabo bitu bariya bizire tweso mu free of charge kuyaho ntukira kutunga ekizibweki abantu batekateka nko kuje mu kampu ntwereza transport oyijuke nakugira ngo abashaho abaninye kundire bihiro mu shaho yabo kuja kuhereza uherezo nabwo ecyo teka muka transport kawe uhika hirwariro nakara kugarreho tutwereza nabyo kurya ngaha none byo kurya nebyawe nano kwerebera mu irwaro kugira ngo abajanja bawe tubahereza sente kuyeho umurumo gwito kuza gukora no kurebuka ngo twabasiya ubuherezo gukora ki ubukushemeza kukashika nashayi no bukushemeza umuntu okashanga tayine kuba nagendera nkakagari nkacyaro uzamusama ambulances nakeza kusubasa kutugararayo ninga twirwane wabashobye nanezo ncyo tugerire ngo turikike ahamarwaraga kuri hihi tambura n'ibigere byawe hikahirwara kukiriye cyo twenza kugira ngo tuje mbarara orgentunga moje mbarara nga ntwena ngo wobori ntungamo tukushange ntungamo wabori kitwe ntungamo kuri ya muheru boda na Tanzania tukushangeyo wabori ishongororo tukushangeyo kugira ngo kikwere niwe transport utakateka mu nyinshi yes hate nanyenda kwetegereza numuza ko hano mukorekero nizoba ninga nza kwije izoba kuzirabisha 11 mwabashabo mbwenu baroha muhumureho nimwe mwije hati nyencha kari bwashisha maybe okugaruka mece kibuzo ntuza kuba ntukora wayenda nubasa kugira ngo ntuza kuba ntukora ekiro nizoba konka ekiro bayekiro nimanyisa ngo ntuza kuba twakushemeza abahino bwo kushemeza ubutakwetaga kugira ngo muhika nutahira so ekyo nchuma kimanyisa ntuza kuba turniwe ekiro cyona narishi mpaka tukudischarge ncho cyo kure tubashyikira health centers zanye ziri hino muko wanyu kandi twatine n'abashaho abumukora nabo burizoba aba muryaga marwaruga government Dr. Bobagi yagamba agutore ntukora nabo so ntuza kubareberera kuyana kushemeza mpaka mkusibwire kandi ntuzagaruka tukwe review waragarika no mako kurwara bamara kushemeza for example mshagaruka kwa review kwenda kumanya mukoro garuka ndebe ebinakoze rebera bita so turakushemeze tukakunaga hapo apana tuzakora nimwe mpaka tumanyire ngo gumurire unashemize twamusibura yabaje hata reshonga yo kugira ngo nayebwa wa president Kiruhura nayo tujya kuba turi Kiruhura tujya kuba turi Kazo tuza kuba turi Kiruhura Health Center 4 tujya kuba turi Rushero Rushero Health Hospital so Rugazi yiwano gamba ne yanka Rugazi ya Bunyaruguru Rubirizi ababona ndacengereje ese nanyenda kubuza no mu twakweza kushemezebwa hino bundi na nembazi ishebe kuba ne muhebwa maybe after okushemezebwa ejo numuza kwa mwizire nayo ninga imwe mukunshemeza then transport na nembazi ejo nyerwane hati okugaruka mecho tukozere n'abantu bingi tukugira ngo abana bashaho bonga kanye ndyo mushara kushemeza tweta surgeons tinkora nyinga ejo nicyo kubanza so nimbanye no gukora no arabu nkore no kutere kishani kutere kishani waza nakutume kishani kinkwenda then ninkorana na aba kuryamisa umuntu ntakamushemize narishi kugira ngo tinkwenda ubura kusersa ntakwenda ngo urubusasi so ninkorana n'abantu so we've partnered with these different organizations in Uganda so bona ntukuba tubini so ntukora nabo kandi akintu cyembazi akintu cyebi bitukozesa byona mbwe tubashakira abanya-Uganda abanyankore so ebintu byingi kusingo bwingi ekinkubasa kweta mbwe 95% kare byete byona ntuza kwijana byo ayi tukubantu za kubantu kora then ubore kintu kinanyenda kugambaho
tinkaenda mu confusing kugira ngo tukuba turyaha then kuturamare tugenda apana turi a team of I think over 500 people kandi aba n'abashaba bakurwa mu Uganda yona abashaba abashomere abamasterinjire kushemeza 505 tazo mu rurimi rwito rw'urunyankore so tuza kuba turi buri center ho nk'abantu nka 20 abaraze ho baza kugumaho burizoba for 5 days yes n'ikindi na program yo kuzo mu mashomero tukaza kucebera abana bo mu mashomero agarihiya turabase kuzamo kugira ngo turashange ibizigwe byo nabyo tubirebereye yoko amanya abana b'imyaka ejo nabo tije na n'abamisho tubasigire yo nyuma abamisho mwena binamisha agarimwe gushemezwa agine bizubu ugareta aho tuza kuba turi mu sente yambarara nabo nibija kuba bakira ngo bakora actually na okay nareba mu okugira ngo muri aba Uganda yona so harimo abaganda harimo abacuri harimo abacobe harimo language barrier hati mama kana ndakuraguze risho kanda kwamya ngo umujungo gunarija kumuhurira eco mu kitwarize muta eco ni kirungi aho kuba nicyo twagirira ngo kugira ngo turugaheru twijana services zona tuzeta tuzitekaho tuzihereza abantu ngaha dukora n'abashahabi tukushanga facilities bona mbwendo bashikireyo bari barundana abantu no bahandika ukwandika kwatandikire abantu ikabende mezabo yes amutwire n'umukora nabo ba doctor banyu bariyo abo ko health center for zona ziriho ba doctor ziriho n'abashahaba kandi abakumanya ururimo rwanyu so nico tugirire ngo tukore nabo kikatwankwira nitwe kumanya abantu nbahi kandi baza kutwazi wabata abo kuba ko kwija no mucope yazandika kugambora icope we mukikuru naza kugira tabanjuma so ko kuwe no mushaho wawo go twire no gamba nawe yakuri yarubaju no manyoti na yaba yagenze rogo mucope ona nimpikira rogo yandebere na wakamwini ni service ne basabumza mu mbisho okay nani shabo mu clarify ndira kintu cyeshaha numuza kwa numutandika gukora shaha zinganye kandi oda neza kubergeta hanywe ninye nacera hashahi 10 mbwene batandikira wo buseri oda neja kubergeta dendo mukikura cerekare ningo mugurusa cerekare ninga ije handa hace kurigera so ati we bari kubuze iki kibuzo nyenda kumanyisa abaturikize nti twamara kwijeje week narishiro twatandika gambiraha umukwezi kwa mukaga no actually mu tant planning konka kuza ground tukatandika mu kwezi kwa mukaga imwe bari yo muri yezo health center narishimwa bine bizubebye byo kushemezwa mu kimangu tutwire registering abantu nimwe abatwire n'umugamba batwire mbaturregistering so tutwire tubaregisteringa twine bitabo byitu ntumanya abarashemezwe konka cyo tukumanyisa ngo iwo ryoko otakagire aho sheme kuba noza ngo bakuhandiko inekizo cyo kushemezwa utazayo so okugaruka mu kibuzo cyawe turi abashaho tukunde ibintu biri organized so tutwire tubahandika ntumanya ngo inechi tuzubeki na nechi kandi tumangu tuza kumushemezera izoba na neri so tutwire tukorana na abashaho abatwire mbabaragura twabahandikira bakusingo bwinji kandi tuyongera kugambira abantu ngo bije tubahandika abo kuba estimating antu twenda kushemeza abantu 2025 wow so tukugira ngo wori ko takahandikirwa tijanga yije tukuhandike tukumanye then tukuplaningire kandi namazima tine tukwetaga ngo tuhe kandi atine numbazo tukwetaga ngo gurane rest twashanga mutugwine ngo turakuje ngo gure konke byinji twizire navyo so nanije hizoba ryenyine still nibampandi nibakuhandika kandi tuza kuba tukora ku rugashayi biri mpaka umwazo omwazo gutukumanyisa no kutandikana shayi 11 na no kweyongereye itwe katugire ngo twatandika kesi neza kumaresha ha mukaga twagitandika shayi 11 tutwemera itobashaho bito abakushemeza ningi tobatwirinde bashemeza watandika kushemeza umuntu no buzakubesha katugire ngo twins abaza kuseparatinga amahasha abamwe no baseparatingira nesha hana na manana so watandikire tikwemera mweni twijo mukasheshe twatandika itwahita kugira ngo hati cya twa kese gine ya mwero banisha ya mukaga gwekiro nezezo konka oderho abantu bakahandikwa ombwire wabo kandi usually tuherezo mugisha ebintu ebigumire kugira ngo kiyambe ubuke wasigaraho
na bwasigaro twaba twagezeraho ko tukamara buri kimwe cyona twaba twagenzire ubwo nubasa gukorwa bugumize mu nkobo. Actually my next question yenda kwata kugira ngo numuza kukore biro bitano mugende konka hino mwarugaho imbere ke yongera kuba kubi kandi nimwe mwasiga mwamushemeza nimwe mukumanya what happened sataho icyo kiri sorted nk'uko yayagambye twaje kushemeza hine ground team eragumeho igaruka kureba abantu bitabo no gukora follow up kongera kubareba uko twabashemize bakakira ninga tukasiga twashishe bintu kwa kuba hine cya siskire nacyo tukitereza abo ngo mu rumo gwitu taro kushemezwa kuri ya 100% ningo kuri ganarigana wagenda kubi naho naturondo mbazo kuturabase kutereza. Yes tamam Edgar ukugumisiriza abantu bitu tukugira ngo twena nturuga Kampala apana manye tatwe Edgar mu rurimi ningezaho kurugamba oguno Bob nawo nagamba ururimi ati twena nyona Bob actually ntukora rufara aha ijete ya so ejo kandi turubinje aba question sananye na Bob so ejo chukumayisa ngo tubarije kushemeza abona bakagaruka hina bari yahanitwe na amarwaro gitwaga kusingo bwinji wagerekeza ubutwa kushemeza ntubasa kure ukutwakuyamba so turakunagirira iburi uko aturikiza. hatunanisha ba umwam Edgar utugarukiremu amazoba utugarukiremu nancanci basikana n'imyanya abo kwa abantu abine kubashuwa bakamakonka kubitkantaha then ko garuka wahagamba hataja tana kugambira ngo babahagambire hata abantu betebekanisa umurimo gwandi gushyikirira kwenyine ngo kumukwenda ngo gushyikirire so tuzakutandika birabiri na bibiri which is going to be Sunday yatandika Sunday kwa mwendo ko kwezi which is next week ngo turatandika camp konka tutwire tukora ground to kugira ngo for us we are organized ngo kuna nabagambire so tutwire tukora so batebire byo kushemeza tuzakutandika birabiri na bibiri tumare birabiri na munana niza kushaba Bob Dr. Bob abagambire centers z'istorete rumu konka nyoreka ngambe districts z'istorete rumu tuza kuba turi muri Kiruhura tuza kuba turi Kazo tuza kuba turi Ibanda tuza kuba turi Buhweju tuza kuba turi Rubirizi Mitoma Bushenyi Isingiro Rwampara Ntungamo Shema district na Mbarara city kano mu Mbarara city tuza kuba turi ya Rufaro turina naha health center for ya cancer. Yes. So centers is tura covering muri Kiruhura tuza kuza Kiruhura health center for tuze Rushere community hospital tuze Kazo tuze Ishongoro umuri Ibanda tuze Kagongo ya irwaro ryanyiri mukumanyira Ibanda tuze Ruhoko umuri Ibanda twargaho tuze Buhweju tuze Nsika tuze Rugazi ya muri Rubirizi tuze Mitoma health center 4 tuze Bushenyi health center 4 iri aho amuhanda Ishaka Adventist Hospital iri aho amuhanda KIU iri aho amuhanda twargaho tuze Rwekubo health center 4 umuri Singiro tuze Kabuyanda health center 4 tuze Nyamuyanja tuze Rugaga health center 4 tuze Kinone gitu ya Rwampara tuze Itojo hospital ya Ntungamo tuze Rubare health center 4 ya Ntungamo tuze Kitu health center 4 nayo iri muri Ntungamo kuri ya boda na Kitagata tutugebirwe ya Bushenyi twagaruko muri Mbarara Izwera health center 4 Kinone health center 4 Mbarara regional referral hospital na Mbarara municipal council health center 4 rero na Mbarara university teaching hospital I hospital nayo nije kuba nekora udiremo na Ruharo I hospital so ncho tusharire mungu buri rwaro ryo niyo mankore subregion na munongere hangu health center at least tugishike abantu ibintu byone bitwirebe bashitamire mu birete tubase kugezaho kubikendera twasigaze dakika ibiri so ninza kushaba buri yomwe agambe arukwendera umwame Bob ikibuzo cya muheru kandi urukwendera haroho emyaka iba kugira ngo umuntu yakize emyaka eji kare nimba ninchurira tukujya gukineho bukakafu bwa yakize emyaka eji ngagoga bamushemeza na torra yo ngwe nubwo mutamureta emyaka iyo nimuza kwa numukoma ahariyenga habagurisa bakize emyaka za 9 tubarete
mubaretera abashaho basharemo babe no bacu mureke tureke kusibura abantu batakafite I know aha so abashaho n'abakugu nito turasharemo yego yes urukwendera ndukwendera nimbasha bamwena ayine kintu kiture kimushitamire kimuteganise kimuremerire kandi bashaho bakugizire ngo oze murago oze nkashireti tukirebe tubase kugezaho kuyamba cyaba nikibasika cyaba kitakubasika tubone kugambira egine no mugisha gwitwa ankore sub-region abashaba kushemeza bariya mwebarebuza nasigara Dr. Bob bino mujuni ndio mushahara kushemeza kandi ahirwa rugiterye ryambara na Bwizwera Health Center fo abamwe bingini mangu n'umuntu basi urukwendera mu America yes please so tuzakwe ntweta abaturage abariyo ko yona itwagamba mu districts 12 n'abagambira tubeta ngo mwije tubaragurre wo inekizo cyo kushemezwa cyona umushahara kugize ngo yono yitago kushemeza narishiwe iwo nko muntu noreba ngo kizube cyo ine wo inekizimba wo ine munda nta kushasha yija screening tukugambire ecyakurataho wano yitago kushemezwa narishito kwetago kushemezwa nko kuna nabagambire anti tuburiyo mu tukureba muntu mushemeza ninga nko kuzo mu irwaro ukabanza bareba mushawude no mushaka kugira ngo kwetago kushemeza so yija tukugira ngo yija tukukebere tukugambire mu mwe no yitagaci okushemeza kandi nawo takwetago kushemezwa ntubasa kurebengere itwakombazi ogura kuyambe asigara twanturgo mu kitongore kitweta sawu cha Association of Surgeons of Uganda kandi tuza kuba turi ni mwena kutandika 2022 mpaka 2028 kandi tubeta mu mwije tubaragurre kandi uhereza no gwabusha tukwetaga sente zona imbazi ne yabusha labs ne zabusha mwen tuija gukora nimwe tinkaenda kugira ngo tuija kubayamba tuija gukora nimwe turi kutwakubasa kubaragurra kandi mukakira mukagera amagara marunje mukongera kombe kihanga kandi just nota muka transport konke byasigara byona niworebe samisho konka bakoreho utahoshemerirwe we bare mnonga okuteka muri abana butushomise muri abana butuzire kikamukakorero kwa association mukatugarukira we really salute thank you very much nanye ndicho butungi charity umuhereza kandi kwitwahenderera hakashonshore cyaka twaza kwakira bitsinsino nabase kuzana party yanko kweshemerire mpaka hashayishatu mukama abebembereje mwana mwisha kuraguza kandi abashaho bita barabire muje okugira ngo endware zibarakwate he barashemeze byona base kucira twahenderera ha katugaruke na bitsinsino thank you